ایرو امی بحثا کسایتک گلکی گرام بوها قدر بلند و بلیمت بکن می بحثا میره اوینا کرد بکن می بحثا ملا احمد جزیری بکن یعنی ملای جزیری بکن گو کسایتو کلاسیکا کی می کردا گلکی خورتا بنگه که گلکی خورچ بو وجه کردی دانیه گویرو می بحثا جیان جین کسایت فلسفه و خباتاوی بگشتی بکن لو ماش بوي القامش روي الاستوديو ماموستا وليكولينار دياربوطي مرس كيف خوش مقوت ميباني برنامج تيسا جالك سباس كي مربي هر هبي هر وها ماموستا زانينغا رو جوانغو ماموستا وجه كردي ماموستا گل بهار داري كيف خوش مو سپاس بو تا بخون نام اريكر سپاس بوتش جالك سپاس هما راست راست از بري خو بدم ماموستا ديار هجرز برم برسكا راست از بيجم ملاي جزيري كيبو بچند هفوکا بله گلک سپاس دوباره جبو برنامه که وهاب تایبتی جبو قامل سر کساتیه که وکه ملا جزیری هم داخل برنامه شد کن روحی وی گیانی وی شاد بد گورا خود بختیار بد مروه که پرمازن بود ملا جزیری چند ناسنامه وی هبون یعنی هنک انسان هنه یک ناسنامه و تنه جزیری خودی گلک ناسنامه ایه تو جبو ملا جزیری بیجی هلبسوان بی بگمان هلبسوان بو لتیره ناکه بیجی و جوان بو تیره ناکه ناسنامه کن و جوانی هلبسوانی جبو جزیری اف ناسنامه که ناسنامه که لی گلک ناسنامه ویین دن هنه عالی وی فیلوزوفی هه فلسفه ده پر کور بویه گو ام پر براحتی جرات کارن بجن فیلوزوف دما خواه بویه یاد دو امرو وکی روشنبیر بویه او خواه بحثا روشنبیری خواهد که پشترا میل سر رواستن یعنی آلیوی روشنبیری پر پیش افجی ناسنامه که ویه وکی دن ناسنامه وی یا فلک ناسی هه جا آسپرونومی فلک پر باش فهم دکه آلیوی جواکی ہے جواک پر باش ناس کریه تایبتی درباره فلسفه جیانه صفحه جیانه و فلسفه اوینه شو هرگز بأوینه ناست که ایرو می بحثا گلک آلیا بکن گونه تنی اویندار بو یعنی او اساس فلسفه خواه کرد مروفت کاره وها بجا فلسفه خواه اشخاص پرتوکاوی سری حیا بنی فلسفه و مروی هر تون بر جواب بگیره کی جان فلسفه اوجی پر مهمه لفلسفه قال سر اوین آوا کریه یعنی مثلا گله کسانه فیلسوفن فلسفه قال سر هنک تشتا آواد کن جزیری سری حیا داویه فلسفه قال لسر اوین آوا کریه سر اوین آوا کریه شو حل بس ویجی به گمان وقتی گوان بجن اوین مثلا تف دور ده اساس دور ده هاتیه گیردان و لور قوه به فهم کردن گلو جزیری بحثا چه اوینه من دریه که چاوا بله بحثا حس کردنه که اساس مثلا حس کردنه که شخواب او خود دما قوه همه خال سر راستن ما بس داوی اوینه کاتشیه می سر راستن دا بحثا ناسنامه ویکن یعنی گلک ناسنامه وی هنه هر ناسنامه که ناسنامه دی گرینگتره مرد کار اوسا بشه. سپاس ماموستا گل بهار دست بکا تا جزیری ناس کرد تا چاوا او ناسی تا چی جی رخوان از بارم چوا کسی گوت جزیری و گریدا و گله کی جی حزه که وکی کسایت اتخوازم وی آلیه تا بگرم پیشی. راستی ناس کرنامش جزیری دریا مالبات روی یعنی بعدی میگه کی مجول دبو خنا جزیری او جی کسی کی دیندار بو یعنی جزیری ناف جواتا متصوف هذا جلكي ناس كريبو جبرويجي يعني ما تعرفي خل دنيا يفكر مدي جواتك الدورة بعد ما تشيد به هالبستي جزيري دو خوينن وهم شيروفا دكن يعني وبهالبست هم لبر دنجي طنبوري يعني بآواز دبيشن في آواي مناس كر براستي يعني جزيري ب چند خیزا و به چند روپلا نای مروف نکاروی بده ناس کرن یعنی جزیری وقت ستونا هلبستا کلاسیک تناس کرن
بەلکی ئەم نکارن وەک مامۆستا دیار گوت ئەم نکارن بێت هەنێ هەلبەسوانی گەلێکی کێم تێخویاکردن لێژبەر گۆ دیوانێک هەلبەست تێژمار هشتیە ئەم دەبینن کۆ جززیری ئەv فەلسەفا کەون هەممی بە هەلبەستێ شیرۆڤەکریە یعنی ئەم دکارن دەما گۆتە دبێژی کلاسیکا کوردی یەکسەر جززیری تێ پێشبەری مرۆڤ ji bo yani mero nebêje helbestvanê klasîkî din jî negirîngin lê em dizanin kesê ji kesên destpêkênin yanî hem Elî Herîrî lê cizîrî dîwanek wî ji serî heya dawî tekûz gihiştî destê me bi rastî dema got em li va helbestvanê din digerin carna çend helbesta em dibînin lê dîwana cizîrî bi rastî jî وەکی گەنجینەیەکی وەکی خەزینەیەکی di hundirê Kurda de Ebdirehîm Rehmî xwe bi helbestî dibêje dibe ew mala Kurd ya got dîwana cizîrî di hundirê wê de tune bi dibêje ew mal feqîr e dê mala got dîwana cizîrî tê de hebe dibêje ew tijî dur û mirarîn tije gewherin ew qasî گرنگی دان جزیری و دزان جزیری و احمد خانی و فقی طیره هرسی وک سپی وک ستونی هلبستا کلاسیک مثلا ای دست پیکن تین ناس کرن شخوا وی بخوجی یعنی گلک جاری پسنی خدایی و ناسنامی خدایی ناس کرن دا آلی زانسته دی یعنی شخوا وکوا متصوفه دوازده علم خواندن لی گلکی دمان گوت هلبستید خوینه تدناره گلکی کویر ویه دا علم ده yani براستی جی مرۆڤ nikare heqê helbestî bide ne de alî analîzkirinê de ne de alî te nikare buwan gotinê sade te helbestî şîrove bike û tu bêje cizîrî behsa vê mijarê kirî ji ber pir mijar di nava helbestî wî de nava hev denin ji ber wê jî yani pir giran in helbestê wî kesekî mijûlî wêjeyî wê helbestê cizîrî bixwînê wî hestî حسێ دەما گۆلۆ هەلبەستەکە ویلۆ گران بخوێنێ یان ژی ویلۆ خۆش بخوێنێ دڵخۆش دەبێ گەش دەبێ بێخوا مرۆڤ دبشرێ دمزجێ ئەوێ دا یەکی ڕۆژ شڵاتیش مراگو بابی مەلایە بژێ ji me re got kê helbestekî ya wî ji ber bike ez ê xelat bikim ja digo em ketin pêşber gêl hemberiya bije me helbest serî heyiya binî got her ku me helbestek ji ber kir xelatek dida me gosa çêbû ku me helbestî serî heyiya binî tev ji ber kir gelekî baş xwezî bo me jî tiştekî wilo bahata kirin baş e mamoste diyar heger em werin behsa jînenîgariya cizîrî bikin kî ye ji ku derê ye çi xwendiye kesayeteke wî çawa ye dêwbavî kî bûn gelek nîqaş li ser vê hatine kirin lê min xwe min ji ber got belgeyên me Kurdî gelek kêm in مرۆڤ nikare gelek tişta biçespîne nezam nerîna te heger em werin behsa em vegotineke dîrokî ji bo cizîrî bidin wê çawa bê kîjan dîrokê de hatiye dinyayê tam sadî sad nayê zanîn li tişta ku tê zanî navî Melahmed e şixwan ji helbestê wî dizan şixwan helbestî esas gelek tiştê derbarê cizîrî de ku em zanin em ji devê wî bixwe dizanin em ji devê wî dizanin lê dîroka di serdema kîjan mîrî de ye ew tê zanîn kêm zêde kîjan salê yani kîjan 10 sala de yan jî hatiye dinyayê tê zanîn ya herî zêde du rengat behsa bûyîna wî tê kirin li Cizîrê ji hatiye dinyayê navê babî jî Mihemed e navê Ehmed e navê dayika wî nayê zanîn mesela tişta ku tê zanîn li Cizîrê hatiye dinyayê ev yek ya duda tê gotin du rengat tê gotin yek bijin 1570 de hatiye dinyayê 1640 de jiyana xwe ji dest daye hin jî dibêjin 1589 hatiye dinyayê 1664 jiyana xwe ji dest daye yanî derdora nêzîkî heftê salî emir kiriye temenê wî çêbûye tişta ku em lê ewekî de tê gotin di helbestekî xwe de jî behsa bûyîna xwe kiriye tê gotin ew jî bi rengekî tilismî tê gotin ji herfan ma û salê ma niha der şiklê falê ma wextê li gorî hesabê ebcedê wextê hesab tê kirin dibe 975 koçî beramberî 1567 salê heyvê yê rojê jî wextê ku ew hinekî guhertin jî dûr de çêdibe dîsa tê 1570 wê derdorê yani ya herî zêde ku bawerî pê tê kirin etibar pê tê kirin 1570 hatiye dinyayê 1640 şu ew
او جیان خواج دست دایه یعنی او زیده او نینه یعنی تزانین کندی هاتیه دنیا کی هاتیه دنیا اف تزانین وقتی دیت شتا کو تزانین کو دست بکل جزیره خواندیه لیتی گوتن درباسی عراقی بگه ویدا مش خاصی نور تو نبود سوریه خواندیه ویدا من ناو سوریه جیت نبود ناو عراق جیت نبود یعنی گونها ناو وات تی گوتن عراق و سوریه الواهره ماجی خواندیه الباکور خواندیه تی گوتن درباسی مصر بگه تی گوتن مصر خواندیه و آگاهی درباری دهنه لی آگاهی دن درباری ده تی گوتن الفارقینه الآمده نافچه فرقین لور خواندیه اجازه خواب باورنامه ملتا هست باورنامه بله لور خواندنا خواب داوی کردیه و درباری دعا که تی گوتن پشتی هین که درباس هسکیفه بویه و دم میر لوره یعنی لور اوینیای میریتیای اوینی دست میرگه که او دور دا ناکوکی دور دا جینه هند بجن الهسکیفه دلکتیا کچامیر یعنی خوش کامیر ناوه سلما بوده. هنجد بجن نخش لورا پشتی هسکیفه درباسی جزیره دبه. اد بجن میره بهتا بخوا و خواندیه. مدرسه سور مدرسه کی مشهوره ده ناس کرن. دعوتنامه جراستاندیه شاندیه وقتی هم توازن تواری الور بی مدرس درس آبدی. ما مستطیع بکیلور پشت درباسی اف تنزانین. اج هسکیفه کل هسکیفه مدرسی کریه درس دانه افته زانین جور درباسی جزیره بهتا بویا پایتختا میرگه بهتا لور المدرسه سور درس دانه افتفتین زانین افتفته زانین لیکن درباره جیانوی ده پر کم مثلا ضرورتی و چوا درباز بیال کیجان گنده خواندیه کیجان سالی درباسی سوریه بویا کیجان سال چوی عراق جمکی خواندیه چه خواندیه نویسکی نینن وسا کرد تگوتن به هبریه هلبستاتی ناس کنه بله صرف اگر کومرو بجه ملا جزیری ناس بکن انجاق به دیوانوی به هلبست نوی مروی ناس بیا شو یا راز جی اوه گوت وی بگوتنی بخوا بدی ناس کرن یه هری راستوا یعنی کورتاژیانوی هی اساس یعنی کورتاژیانوی تی ناس کرن و کدن برفراهی نه ناس کرن لینا او تنه گله کس اوی دمه شو اصولک یا خواندنا مدرسه یا کل مدرسه کی تن ناخوینن پردگرن خانی جی وسا گریه جزیری وسا پر گریه الجلك ده برا خواندنا لهر يداوي دي الجزيرة بتجيبوا ويدي الور مايا دوام كريا افتزانين والور وفات جي كريا يعني الور جيجيانا خاش داز دايا قورا ويجي نها هيل كورا يعني كورتاجيانا ومروفت كاري بفيران كي بيجي اما درباري بجا او چي كسا ادي مروف بكبناوي و دريا كيا جگوتني وبخوا مروف ادي بكارا ناس بكا باشه ما مستقبل بهار هجر مورم بحثا باندورا كسين قولي بويم بكن ام شخومي بحثا قراي بكن يا الولاطة شوابويا لي باندورا ويش خل قالك هالبزواني بشتي ويجي هاتي هجر فقبه هجر خاني به هم وقت يجيبو هم شاقي يجيبو هم يجي باندور الوابويا هم الهلبسن مي هالبزواني مي نوجان جيبويا الورم بوبي برسا كمين جرينج هيا جرينجية هبو ناويل جم كردا تشبو جزيري قاز جرينج اجبو كردا جبو يونانا هوميروس هيا جبو عربا عزيزانم ب مرو القيس يانجي بدهان هالبسباني وهان اگر مورن جبو انجليزا شكسبيري وهايا بو ماشي جزيري هيا جرينجيا ويش قاس هيا قاس لازم بوش كردا ربيكي وكي جزيري جناب وادر كتان شو بريان هاجي ماغو جزيري وكستونه كي ج وجيا كلاسيكا كرديره بيغمان دماغو ام هلبستي جي دخوين ام دنارن ناوي جلك وان كسي جو لجم نتوي خوا برنامج بوهان ام بيجن وك حافظي شيرازي وك سعدي وك جامي ابلنا فارسا يعني بحثا ابن فارد دبيج باندوراوي لبوي بحثا محي الدين ابن عربي بوي يعني هلبت جزيري جوانات توار خونديه وبوان باندور بوي دیسا مثلا تیگوتن کو جزیری فلسفه یونانی خوندی یعنی ندوری وی فلسفه بون
ئەو دەخواندن پڕ باندۆراوێ فەلسەفا یۆنانی و ئەو فەلسەفا میسالی گەلێکیش خوا هەندڕێ هەلبەستێ واجی خویا دکە یعنی بنگەهەک خورد خوردانین دەماش با کەسێ ئەو قاسی زانارە خوێندنن هەم مەگۆچ یعنی گەلێک ناوش خۆت ناوا هەلبەستی خۆتجی بەحسا سعدی دکە بەحسا جامی دکە بەحسا شیرازی دکە بەحسا منصوری حلاج دکە ئەو بخۆژی ینی وەکوینا دەما دەبێژە ئەنە الحەق ئەو بخۆژی بێنا مەسەلا ئەو فەلسەفا وحدەت الوجود وێنا بخوا تینە زمان هەلبەت دەما کەسێکی ئەو قاسی علمێکی ئەو قاسی بلند لە جەمبێ و فەلسەفاکی ئەو قاسی گران لە جەمبێ یعنی دە هەموو ئالی دە جزیری ئەم یعنی دە ئالیێ هەلبەستێ دە چ قاسی دکارە وان پەیوێ خورد بکاربینە چ قاسی دکارە حکم لە وا پەیوا بکە یعنی براستیژی gelek peyvê xerîb nav derwas dibin biroj û şevat lê kolîn dik û tilê digere tinzane ew peyv ji ku aniye û çawa dicêwê de bi kar aniye giraniya wî xuya dike birastî û hem felsefa got di hundirê helbestê de cîkiriye ew giraniyayê helbet wê bandorê li helbestvanê ne tenê helbestvan yani kesekî normal jî ji cizîrî ir dixwîne yan jêr guhdar dike bê bandor dibe nikare carek din guhdar neke yani birastî me xwe jî dema me helbestê cizîrî dixwandin derdorê me digot pir giran e lê dema dihat şîrovekirin bê cizîrî di hundirê wê helbestê çi dibêje ew kesana pir kêfxweş dibûn me hevalê xwe temen biçûk dikişandin got bên cizîrî bixwîne yani helbet bandorayî kesê helbest bidûî nivîsîn heta dema me guhatinin nûjen jî nivîsîn helbet li cizîrî vegeriyan û xwendinin وشکانیایی و خوارن و پشتر کاری بون هلبسته بنویسن. باش. ما مستعدیم. اف پرسه که گرینگ راستی و گفت خودم دوباره جی بکم. عالیه کی دی عملی بنرن. قال کرد حتی نه جزیری ناس نه کن یا جی بوین اینا خوین. اف گناه که مازنش بوما وکی کرد. بنرین آتا چما هبونا جزیری گرینگه. چما جزیریش ما کردارا گره که ببی استیر کرد. پرسەکە پڕ گرنگە من jî yek çima Kurd cizîrî nas nakin ew demê mirov hê wirdetir biçe çima Kurd dîroka xwe nas nakin şager ku Kurda dîroka xwe bizaniya nas bikiran li ciyekî de jî nizamta pirsiyan digu çima cizîrî xwedî derneketine û ku li welatê xwe xwedî derket bûna wê ku tu li welatê xwe xwedî derkevî tê nava welatê xwe de tê nirxê xwe bibînî tê wê demê tê li wan nirxa jî xwedî dernekevî piştî ku tu li welatê xwe xwedî dernekevî ew nirxê hundirê wê de beşertî tu li wan jî xwedî dernakevî Kurd dîrok nû hêdî Kurd lê kolînê dikin dixwazin xwe nas bikin dîroka xwe nas bikin sedemê ku cizîrî nas nakin yek ji ew ne cizîrî tenê gelek kesatiyê pir mezin yê nava Kurda de rabûyîn nas nakin بگوان مجارا آزادی و گریداییه اگر ولاتی که آزاد نبه تو لی کولینا خانه کی لی کولینا دیروکا خانه کی کساتی خانه کی او نرختا و بین و شرطن شو هاتن و شرطن تو نکاری ببینی جزیری جیه یک جوا کساتیه مینا که میدم مثلا هر کس قبول که کو جهان ده کسی دست به که ربات شکرین ابن الجزیری کسی که جزیره است. اسماعیل جزیری. بله مثلا چند کرد نازدیکن یعنی جدیدان کو دستی مثلا امریکا با اول سرچکنه وثیقه بلگل سرچکنه کو انسانی که جزیره ربات شکره فیلمه که پر خوش سر آماده کنه یعنی گلک نرخ مهنه کو ام ناس ناکن مثلا الورد کارم بجم یه بیانی اف نرخ مجمع باشتر ناس کنه مثلا جاره یکی جزیری او قاسکو کساتیه کی مازنه جاره یکی دیوانوی جاره که کرده چاپ نکرده یا دو وقت میراده بو میره کرده حکومت بون هر تج دست واده بو بلکه و دم چاپخانه پر تنه بو نجی لینا پاراست نجی وداویه جی چاپ نکرنه وداویه ده جی چاپ نکرن مثلا بجن دو وقت جزیری ده اگر دیوانوی نهاد به چاپ کن بلکه و دم زیده چاپخانه تنه بن لپشت اینجا 100 سال 200 سال 300 سال مانه دیسا میرگه کرده بود دیسا کردستان دست کرده ده بود دیسا خودی در نکتنه احمد خانی جی خودی در نکتنه
نه دیوانا ملای جزیری کرده دست به که چاپ کردیه نه جی ماموزین احمد خانی بیانیه چاپ کنه 1904 هارتمن یکی آلمانه هاتیه کم کریه دیوانا ملای جزیری بریا آلمانیا 1904 لور چاپ کریه جب رنگه که اوسا چاپ کریه جرم و قیمته که اوسا دایه نهاجی برلینه موزه ده و قوب یه مجبور خواست مرا شاندن لور هر کس کاره ببینه مثلا انسانی که آلمان لی خودی درد کبه لی ام لی خودی در نکبن ام انسان صدمه که ام لی خودی در نکبن نگده و همه باش ناس نکریه مثلا یک و دخوینن جی یعنی هم پرتوگاوی پر زحمته اجبر که صدمه که زحمته ها فلسفه یک فلسفه بسر خواه پر زحمته دو ویجه بسر خواه پر زحمته کویجه که کویجوان بنویسه راستی جی کویجوان باش خواه ناف در کتنا جویجه پر زحمت اگر ویجه تو ویجه کی پر خورد بنویسی سانه حسانه فهم کنه بجا که تو فلسفه ویجه ناف هفدت بهونی برسی بله ویدمه پر زحمت ترده به و کدن میناندن تیده پره میناندن پر خورد کرنه اجبی خاصی و پیام تیده پر هنه پیام تیده پر هنه فلسفه کی هلبست خواه پر زحمت فهم کرنه و درابی ویجا و هلبسته ویجا بزمانه کی فلسفی یعنی جی فلسفه خواه بزمانه کی هلبستی ویجایی تبهونی ناس کرنه پر زحمته پر زحمته و آلیه که دنجی هیا صدمه کو باش نهاتی ناس کرن کسی کی صوفیه یعنی اهل تصوفه او تصوفه کو ام ناز دکن کو مرید و صوفی دچون جمع شیخا و تزبی دست وادن و بحث و صوفیان ناکن تصوف فلسفه که بسر خواه اوج بسر خواه فلسفه که و يعني مینا کرد مولای رومی ناز دکن لی جزیری ناس ناکن بله ناس ناکن نگو ملای جزیری یعنی نرخ خواه پر گم ناز دکن یا اف نه مثلا کردات انرژی ملتک کو بندست به نه آزاد به نه خود یه ولات خواه به نرخ خواه ناس نکن لورا او دولت نتوین سردست نرخ خواه پیده ناس کرن نرخوی جرا نابجن و اگر بنجی یان و بکنی خواه بجن اویه ما یان جی و برنگ کی دی بده ناس کرن مثلا نهال باکور کردستان ترک هر سال لسرناو جزیری الجزیره بوتا سمپوزیوما کنفرانس سرناوی چیدکن 3 روزه سرف کنفرانس چیدکن او جزیریه کو ام ناز دکن جوه آسته دادخن پچوک دکن تینن دکن صوفیه کیه شیخا و طریقه نقشبندیه او ساله دکن یعنی دما کو تو ولات تا ندسته تا تو نه آزاد بی دی نرخ خواه چا تو ناز بکی یا پرورده تا ندسته تا ده حکم ندسته تا ده تشتک دسته تا ده نینه تو نرخ خواه چا خودی در کبی تی چا ناز بکی لورا و هیزا سردست خواب تا ده ناز کرن نرخ خواب تا ده ناز کرن بجه او نرخ او تشتا پیروز او یه تا پچوک دکه او گلک ساده میده جهانه که چما جزیری باش نهاتی ناز کرن باوریم دا کسی که نرخ خودی در نکبه و نبه خودی پاش روزه که پر روناهی جی نه جزیری تنه جزیری احمد خانی اف دو انسان ما پر مازن براستی یعنی عالی و معنوی پر مازنه تشتک جبوی خو نخواستنه تشتک جبوی خو نکرنه بقاسی که ام زان هر دوجی نزوجینه خو هر دوجی خو دایه دو فکره هر دوجی هر یکی خودی فکره کینه احمد خانی خودی فکره نتویه دور ده خبتیه هر تشتی خو دایه وی فکر خو نتوی جزیره جی فکره کی ویه فلسفه کی ویه فلسفه حسکرنه یعنی لازمت هندور انسان ده وقتی که هم بجن اوین اد نبرا دو جن ساده دو زاین داده اوین کو جزیره بحث که پر جوی ماستره بحث حسکرنه کرد و دو هندور تا ده حسکرن هبه ادوی مشاره ده اوی فکری فلسفه و عیسی جی پر نزدیکه به لار چاو کوتی زان پیغمبر عیسی جی فلسفه ویجی سر حس کرنه اویجش حس کرنه
حسكنه بحث حسكنه پردكه قلت محبه بحث دكن يا جزيري جي بويرانكيا جبو قواف خاديه فلسفه که وسا مازنه باوريا مده اگر فلسفه جزيري هشمندياوي نيريناوي جي كولي سردست ببه لور نه چتین وکه داعش درد کردن نه کنترا درد کردن نه کردن پرستی پیش دکوه یعنی و دنیا که پر جدا هبه جیه کی کو اگر او فلسفه لور سردست به اگر هشمندیاوی جیه کوله سردست به جحاس کرنه جخواشی زیادتر و تشت کردن تنبه خو بخوندنا هلبس الجزيره رمو في يزدك من بحث جيكر تما هلبس تدخلين تبشري او حس كرنا قوديتها تدل خوش يعني اگر باش بفهم كرن انا کی زحمته پرهش کم براستی آره یعنی اگر هلبس تشته کود بجه گوتنه کو گوتین اگر باش بین شیرو کرن پیام کود هندره واده او پیام تب زلالی بین داین مرو نخوازه جه قطب بشخوا او يراجع هل بس نوي ابي بيجن قالك خو بلا ولا انا يعني قالك بلا بونا قالك بونستران منا كاسي كردنينا وبوج واغوتني شو خوشنگي زهره رنگي دلجي منبر هم قالك بويستران وتشي كيسترايا بير خوش دركت يا كيجي گهدار كري بي خوش هاتيا ميناك بحث قال وقت ميناك مو بحثك باش ما مسقول بهار ام دكارن سد جزيري ام بحثي بكن اوي تيجم عربه شاعر البلاط هبو هالبسباني ايوانا جيرد قوتن ايجو بسني مير ددان ايجو بحثا مير دكرن ايجو دچو تني ايوانا تني هالبس دقوتن جزيري جواك سابو يك يادني جي قراوي يال ولاطان شويه مصري وكي ما مستا دياراني زمان لولاتي فارسا قريايه لسوريا قريايه شويه بغداد بايتخت زانستي الفادرا تشتكر البندواريا تشتكر لتشدقريا ما مستدير هناك تشتانين زمان تخوزم تجي بهيزم بالنرين حتى الويدر تشتكر يعني وكجو عرب مسلمان بيجن طالب علم بو يعني شيء تشتكي جديد وخاص كلامك يعني شبو ام بيجن جزيري شاعر البلاط يعني ام راست مثلا دورنا د پسني ميري كردا دايه او جي بلكي ام قاربن دالين تويد مثلا شيروفا بكن هم پسني مير دايه هم خوستي او دسلات داريا ميري كردا برفرهتر به يعني جغرافيك مصدر بگره يعني وك امبراطوريا كي بي آوا كرن شو او جاركيج ميري كردار دبيجي نتاني تبريز و كردستان لبر حكومته بي هر وكي شاهي خراساني صد وكي شاهي خراساني دفرواري تبي يعني نتاني حكمي كردستاني ويه تبريز بلاد بن دستيته دبي او قاسي بحثا وان هرمي اي دفري فارس جي ديك دبيجي برا حمو دبن حكميته دبن اف تيواتيا مثلا امكارن بينا بكردواريه يعني بهستوي نتوي بلكي او قاسي دما جزيري ده او دولتين نتوي تنابون لي او هست بلكي د پیش وقت د الجم جزيري وشغل الجم خاني قالكي اشكالي خويادك لي قالك براستيجي يعني اف قوتن درباري جزيري د تي قوتن بلكي سدمك دنجي هذا جبر او زماني جزيري برجران يعني براستيجي نكسكي او قاصد استك بلنده جي فهمناك او بخوجي بسني خود دبيجي د اقليمي سخن ميرم د شعري د جهانگيرم دبي دواري هلبجارتنا بيواده ازميرم و شخد هنانا هلبس ليدت بي از حكم لجهان التوايدكم يعني او بخو ناس دك ديسا مثلا درباري خو شيرازي د بي جبان جواني كردا دك دبي گرلولوي منثوري جنظمت دخوازي ورا الشعري ملابين تب شيرازي حاجه دبي هاجر توان دري منثور جي يعني بيفك عربي يبلافكري دبيجي دما اولولو بلافكري بيجلك خوشكتر دما قوتتك رستك دبيجي هاجر توانا جنابا شعريت خوازي ببينه او قاسي بسني هلبستي خده دبيجي ور شعري ملي بخوين حوجناك التهار شيرازي تلوا هلبسفاني وكي حافظي شيرازي وكي سعدي وكي جامي بقرو تهلبستي وابخوين دبي ور باي يما هي يعني جزيري يكي بفيرنجي ام نكارن بيجن والله شاعر البلاطي يان دخست
نانی خو بخول جبو پسندای نامیر اف گلکی شرمه اگر ام تشتکی ولو بیجن شخوا گراوی گلک ده براج یعنی دست پیکش در باس میجاره قریبه من ببوره شخوا السرویته گوتن گودما گوباوی وفات دکه دچه رحمته شخوا او مزنی مالی مزنی براین خو خوشک خویا گرک او ورشونا باب خود چه ودگری جزیره برای خوی خوب چکتر تخشونا خود و گرا خود دوام دکه گرا خویا زانست و اوینه دوام دکه افتواتا یا گو راستی وجه مالباتا که میرکا از باورم لگوری گل بس دیروکا جزیره دکن و باوی وی خدان مال و ملک که مصن جزیره بود دفش هر چیتی بردایا و دچو لسر امنا بخير خلقي لي ام دچو لسر ملاتی و فقیتی جبو و پرورده ده هر کسی شخوا دیسا درباره وی که ده هلبست کوی بخواه مثلا دبیجه میری و پادشاهی مو یک لنک ملایی نادم بملک عالم یک ذره یک عنایت يعني میریتی و پادشاهی لجم ملا نتتشته او بخواه دبیجه و يعني دبیجه از ذره که گهدانی نادم بملک عالمی تبی معناوی دفج خوشیا دنیای بردای ده بلکی وک عرب دبیجن کسکی زاهد از باور دکن بناف دکن دفج خوشیا دنیای بردای وک ما مسد دبیجه قط نزوجی و بدو خوشیا خو بدو تشتكيش خور النكتية أو قرياي يعني بهتر العلم لزانسته بهتر خوتير بك بهتر لحقيقته مثلا يجي تايبت مندية كلاسيك شيء لحقيقته كون قريانه مثلا أو عشقا حقيقي دبيجن أو قريدانا بخودار تشاوابه مثلا بهتر بدوه كتن جناس بكن ما گوجی د مثلا علمي جو جزيري خواندیه تید گلکی کویر بویه یعنی شخوا دست پیکی لکردستانی وک مثلا آمیدیه و لهکاریه و لفارقینه و لگلکوان هرمه کردستانا با کرد دست پیکی گریایی لی هاتی با پرچه کردستانی دنجی و بدو علم ده گریایی یعنی براستی اف گوتنه بدی رنگی لدروتین گوتن بس پر دوری ملای جزیریه. بله باشه. ما مستدیار. پرورده اویا فقو ملای ادخوازم هنه کی اناس بکم اگر ت نینی تل سر هبن یعنی تا آگاهی تل سر هبن چاوابو بچشوی دداو دستان دو ملای خو فقی خوره اویجی اجازه علمی دایا نه داد بعد مثلا در مدرسه سورجی پرورده دایا بهتر د چه ده خود چه ده ددیت و چه ده اگر آگاهی تشی هبن وقت جزیری بریوی او پرساتاج ما مستقل بارکی کرد خوازم تشکی سر بجم پاسنه کی دایی کی ندای شما دیوانوی ده یک نوبراوی فقی طیرا ده سر هف گوتنه پاسنه هف دانه هف مزن کرنه پراستی ویجی پاسنه فقی دای فقی جی پاسنه وی ده اوای کی فلسفی شما وقت هف دانه و هف دیتنه هف یک پاسنه هلبست هفت دانه یک پاسنه میر عماد دین ته گوتم گرانی اشتاکو باوریم هر داوی قناعتم سر نیست میر عماد دین بناو میر عماد دین دو وقت جزیری ده میر بناو میر عماد دین کسی که میر بوتانی نودمه شرف خانه دو وقت جزیری ده شرف خانه میر جزیریه ل میر عماد دین میر هکاریه ها و هلبست وانه همان دمه ده هلبستوانه هر دو آجی پاسنه هفدانه هم وی پاسنه میرو ماده دین دایا و هم میرو ماده دین پاسنه جزیری دایا هفجی پر شتاکی آسایه کو دویجه ده پر خورتن هف مازن کرنه اساس هف مازن نج برکو میره پاسنه بدانه میرجی پاسنه پر دایا هر دو آجی پر هف مازن کریه برکو خودیه ویجه که پر مازنن و خالا دن اون هات خوازن جزیری بر بجیه کی دیو ببن پر بزانه بون دکن خوازن جزیری بوه مازنایاوی دایخن لسر دو هلبست لسر شرف خان نویسینه شرف خان میره بهتا بوه دمه شرف خان میره بهتا بوه یک ای شاه معظم حق نگهدار تبی یک جی خان خانان هر دو هلبستی ویل سر خان شرفن صدمه کو اف هر دو هلبست لسر خان شرف نویسینه
سدما پر بالکشه پیوست بزانین دوخت ودم مجارا یا شخم امید خواهد بیه بس این بخوین نجید شیروبجی مرا بکی بله. جب جاردم رفت کاری بحثی که لید کاری نه آن کرد کار مهم بشه یعنی دو جارا وقت شرف خان ده دو جارا صفوی هاتنه سر جزیره ایریش جزیره بهتا کنه هر دو جارا جیش کستنه سه جارا ببوره سه جارا ایریش جزیره کنه وقت شرف خان ده هر سه جارا جی صفویش کستنه واسه صفوی زوبزی ناش کنده برندن لی همبری جزیره سه پیشنگیا وی کاری شرف خان که جبر کل همبری صفوی اب سرد کبن جزیری پس میرگهیا دستلاداری کرداد که ای شاهنشاه معظم اصلا بشه شاهات توی نه اون او ویادن مشارا درس دانه بگمان که کیجان درس ده کیجان نده مدرسه کاریوی مثلا بر مدرسه کرده چه درس هات نداین او درس تبدانه الحسکی فیجی همان تشته اول جزیره جی درس دانه بگمان که قاس مدرسی که پایبتی کو دعوت نامه جرا بچن محقق اجازه جدانه ما شو مشهوره و دور ده درس داین تن زانین یعنی دور ده وساب کرد کارم موها بجم مدرسه کردستان ده 12 بشن برانشن علمه هنه جوار عربی بجن اسم الآلات مثلا یک نحو هيا صرف هيا استعاره هيا قالك تشتدي هنا لغات عربية صرف جبوكو بكارن عربي باش شيرو بكن جبوكو باش شيرو بكنا ده 12 بجينا ملا 12 علمي يعني 12 باش زانست دخوينا اف امورن آلاتن جبوكو باش بكارن شيرو بكن اجبلي و امورا اف علمي كو جرتك زانستين كو امورن ادي حديث هيا كلام هيا فقه هيا حقوق كو جرتك قوتن وفلسفه هي عقيده هي وقال لك علم دي يعني دوا مدرسه كيفن ده فلك ناسي هات يخوندن فلسفه شو هات يخوندن پرپرات يخوندن فلك ناسيات يخوندن بحثا بیرکاریت کردن تگوتن بره هات يخوندن نه سر مدرسات کارن ببجم بره مدرسه دست که سومرا بگیره شاید دم سومرا دبستان وابونه زانیه وابونه اف مدرسه کردستان دوام وانه اساس دوام و دبستان نه لپشت هدی رولا و مدرسه هاتیه داخستن هدی نوارو کواجی پر لواز بوده لبر اینها 400-500 سال وقت جزیری دویدم پر خورده لورده شرف خان تشتکی وهاد بجه بحثا میره که بهتات که بجه دما وی میریده بجه تو دورا دنیای و تو دیروکا دنیای دا بقاسی کو علم دویده میده پیش کتیل تو دورا و تو دیروکی دا بقاس پیش نکتیه و ملا جزیری جی لوی مدرسه مدرستی کریه پرورده ده وصاب کرده وصاب برفره و بدتایا و بهرگلیا نه زانین که چواو کریه لور تشتا کوته زانین ملای مدرسه سوره مدرس نکو او تنکو ملاتی کریه پرورده کاره دورده پرورده ده دوجن وقتی گوچوی آمده خو ملاتها آمده دیتیه اوجی بدری ما مستوى زانای کی مزنه ملاتها ددمه که گل کی کنده اجازه وی علمی دایده بگو گلک جی حسکیه و جی هاتبونو زنبونه وی دیتیه دجید شاندیه در دور آمده گوهر پرورده بده راستی افجی تیواتایا گو جزری چ قاصد جانا خودشی هم ده علی علمی دجی سرکفتی بو گو کسی که وکی ملاتها گلکی ناسکریه ناب تایبتی کنه سرکفتی بویا نه عالمک روشن بیرک پرمازن بویا میره بوتا گازی نتکر ندبرش ندخست پرورده کار مدرسه سور باش ما مستقبل بها انا هم هلبست انه كلاسيك ده ايه حمي هلبس بانا ده اللي د جزيري ده كر تايبت برن بحثاويت كان قالك جوتنن جبلي كردي هنا قالوا سدم تشبو تش تخوست مبدئيا اصلا كرديا وقاترين نتكلم سدم من دي هنا يعني ده ما كلاسيك ده شخواه نتهني جزيري اگر ام بگرن كلاسيك كردا همي بخوينم ويرنگي نويسينه يعني شخواه او باندورا مثلا اسلامي هبو يعني بزماني عربي پرتو بزماني عربي ونلي وقت پرورده شروع بكرن بزماني كردي بو انتكارم بيجن او سينوري وقت نهاجي تنبو يعني ام بيجن عرضا كردستاني ذكري بو يعني تبي رام تقول حتى
مزنه گوتن دگو سرخط و بن خط برو جا او بس خط خطو شو بن بو او خطا تريني بو يعني بعدين دگو ام ايفاري الداري بون دگو ام سبهل عمودي بو ودگو ام موسى دچونو دهاتن يعني بيگو كس ما بسكنينه او جغرافيا فكري دهش دگو او کسی مثلا بیشن فقاتی و چاقی ج خواندوان ارد گوتن فقا او کسی بدو علم ددرن يعني جدوره که به راحتی دچون دوره گدن و هر کس دهات جمع هب و بهاورد خواندن يعني کسی که گج روجهلاته کردستانی با یاج باکور با یانج باشور با حمود کاری بون بین جمع هب يعني شخوا هستایی که دماغو کاربن بسه زمانه پرانی بسه زمانه یان به 4 زمانه شخوا بهتر عربی و کردی و فارسی و ترکی الجم جزیری ام 3 زمانی پر نوا هلبسه براسی ترکی نزانم بلکی گلکی که 3 زمان گلکی بخورتی به هر 3 زمان نویسی لچاوا وەک هوناندن ئەو کراسەی کوردی لێکری ینی ئەفژی هۆستایی جەموانە ینی ئەس دەبێژم بەلکی لە گۆری ئەز شیرۆڤێک دێمێ بەلکی نەرینی دنجی هەبن ینی نەگۆ خۆ پێ دیتن لێ دەکاریم بەقا زمانە بخوێنن و بنویسن زمانەوە گەلێکی خۆت و دیواری ده شخوان حەتان هاژێ ئەم جزیری پەیونی عەرەبی بکارانین ئەم لێ دگەرن ئەم نابینن وا پەیوە يعني مثلا او مثلا تصوف او خناقو ذكرن وقران وتفسير وسنه وحديث وحمي انا يعني بعربي بو نب كردي بو جبرويجي او زماني واي عربي جي قالك بيشت كات اصل جزيري قالك قلتني عربي طيبات قلتنا چشمه قالك بكارانيه قلتنا فارسي چشمه او فارسي شاب يعني شكانيه كي قالك بكارانيه هل بس تاخذ طيبات جزيري بحسبكم هيك كلاسيك جي وصا باشا ما مست دیار هەگەرە مرن آنها ام درباسی مجارە خۆیان گرنگ ببن یا گۆش خۆ گەرەکە باش لەسەر ڕاوەستن بیر و فەلسفەیە ویە خۆمە بەحسا ژیانایی باش کرد ژیانایی چییە کویە چ خۆستیە آنها دە ئالیە کوردەواریدا جزیری شتێکی بەرهەم نەوی هەنە تخەباتەکە کوردی وەکی خانی ئەو قاسی بۆی گرانیە کریە یانژی بهتر تنی گهدای مثلا حس کردنی فلسفه حس کردن یعنی بری 400 سال اگر پرتوک کردی نویسیه بیدی پیوست نه که مرو سر پرساب که جزیری به چه بکی وکدن اف پرتوک بری 400 سالی کردی نویسیه برسبه خورد برسبه هری باش کمر بده او یک یاد دو دما جزیری ده کردستان آزاد بود يعني كردستان آزاد بو برنگه که وسط وقت جزیره 56 حکومت کرده هبون آزاد بون آلوا هبون 530 سالی میرگه ها بهتا 530 سال حکم کریه 530 سال آلوا هبو روش سر زمین و گوره آلوا هیا والور مثلا بقاسی میرگه نویدمه باشور کردستان اینها پر آزادتر بون روز آوا اینها پر آزادتر بون هاتبون قبول کردن علی خلیفه بعد هاتن قبول کردن علی سلطان بعد هاتن قبول کردن این هاتن قبول کردن هاتبون قبول کردن فرمی بون باشه و جزیری دوزا چه بکی و جدار کردن چیا هیچ حکومت یوانه آدور ده لی براستیج اوه جکرداره مثلا هر کس ما مستعد گلبهارجی بس کرد هر کس باش زانه احمد خانیش کردار دولت خواستیه جزیری هی ورداتر خواستی اساس از مالکه کی دورده اود به بجا شخواد بجا ای شهنشاه معظم حق نگهدار تبی سوره انا فتحنا دور و مادار تبی بحثا خان شرفت که برکو سه جارا صفوی لهمبریش کستنه بجا اساس شاه شهاد توی برکو شاه ایران را برد گوتن شاه شهاد بجا اساس شاه شهاد توی او شکستن او چون ای شهنشاه معظم حق نگهدار تبی خودت پارز وان تبی سوره انا فتحنا دور و مادار تبی تب کیو بچی تفتح بکی شغال سر برجا بلک جی سوره انا فتحنا تف نویسیان هاجل سره باله دکشین سرویجی شغال هلبسته که پردرجه ده هلبست سر نویسینه جیه که دجی وهاد بجه ما مستقل بهار قوادی او مالک خواند نیتنه تبریز و کردستان لبر حکمت بن
صد وکی شاه خراسان دفرواره تبن بجه نه کردستان و تبریز تند بر حکم تبنش بوی میره بهتاد بجه صد وکی شاه خراسان میره یه فارس آبو خراسان دست فارس بودم بجه بصدا شاه وکی ایرانه لفرواره تبن لزوزان تبن ور نه بن دستلاداریت ده بچن گشت و سیرانه دوام که گرچه در اقلیم رابعات تخت سلطنت پادشاه 7 اقلیمان سلامکار تبی بجه چندا سلطنت تا پایتخت تا پارزمین چارای و جغرافیا پر باش فهمد که زن کردستان پارزمین چارا ده چنداد بجه که پایتخت تا جبوی میره بهتاد بجه پایتخت تا دستلاداریت سلطنت تا پارزمین چارا ده لید بجه پادشاه 7 اقلیمان سلامکار تبن پادشاه هر 7 اقلیم دنیای تا ورن بر همبری تا سلام بدن تا یعنی تو سرانسر دنیای تو دستلادار بی اساس میره بهتر دستلاد خوازه امپراتوریت خوازه یا شو هر چیز دست واده حکم دست واده نه ارتش واه آل واه مهر واه خطبه سرنوات خادن یعنی بران یکی سمبولیک هن جواب صفویه و گرداینم میرگه کرده هنگ جب عثمانیه و عثمانیش خوا قبول کن فرمینه سال جاره که باجه ددن پادشاه دما کوشر درد کبن آلی دچن آلی کار یوا گردانه که حقاسه وقتی دنا به خدا حکم چاوا بکن چه بکن آزادن سربستن یا مثلا 80% yani اجوا نه 80% اجوا 60% و جزیری لور چه بگه مثلا پرتو که جمره فلسفی و به زمان کردی هشتیا بریانها 400 سالی انها پر هل اوما او کسی که وی رخنت کن روشن بیره ما پر واه عربی و ترکی دنویسه نوسا پر واه به زمان خانان بیسه چه فهم نکن یعنی دخونن چه فهم نکن از خانایشینن خوابیشین و باش فهم بکن بلا خواب بشین البته فهم کنه فلسفه نه حسانه وش حسانه تعریف فلسفه فهم کی فلسفه و هل بس نو هفده هونایا فهم کنه و البته زحمت و صدمه زحمتی و تشتا کردن جهه نه هم جزیری هم خانی ج طبقه جورا نویسینه اساس طبقه جورا نویسینه الورده بقاسی مجوا فهم کی هر دو جی هشمند خودی هشمندیه که وهانه او طبقال در دور خوازانا بکن مثلا ودم یه زانا کینه ملانه و فلسفه و جوی فلسفه و فهم بکن و سوکتر بکن بلاف بکن جواکی اساس تشتا خواستین بدن هر دو جب طبیعتی جزیری خواستی و فلسفه وش خو وحدت الوجود کو زمان هبه مسیر باخون خواستی و دست بکی او بده فهم کردن و قاطع جور یعنی بروشن بیرا یعنی بکرتایی و هات کارم بجم مخاطب بی یک وجوار نویسین روشن بیرن لورا براستی یعنی هر کس نکاره جه فهم که زحمته گران پر گرانه زحمتی زیاده تر پر گرانه فلسفه که پر کوره تصوف پر زحمته فلسفه پر زحمته ویژه پر زحمته تفد نو هفده هونانه بقافیه و بعروض نویسیه زحمته لی کسی روشنبیر بخواه بشینه و پر راحت جه فهم بکه او روشنبیر پشتی که جه فهم کرد و هی سانتر بکه و بلاف بکه اساس صدمه هشک بوناوی صدمه او مفتکر بشه شغلك باشه نظام مستقبل هارد خودت دوی مجارده تشتكيش بوي واري كرده واريا جزيري زدب كل سر قلت تمام مستو بێگومان دەما دیوانێک بە هەلبەستی بڤی زمانی گران نویسیە و بە کوردی نویسیە ئەفتەنێ ینی سەرکەفتنێک ji بۆ me کوردایê میراتێک ji بۆ wêjeya کوردی دانیە ئەگەر em li helbestî vegerin bi rastî jî yanî hem mijarê têde û hem jî awayê gopê nivîsî yanî ew meselê belaga ereb dibêjin em belkî kurdî rewanbêjî nav lê bikin يعني مثلا تشبيه واستعارة وكناية ومجاز يعني علم الكلام هي وعلم البيان هي يعني بر خرط الجم جزيري أفقا صد هندري ويد بجي كريه وجبلي ويجي وكي مثلا ما مستد بيجي هم فلسفة وهم تصوف
و يعني او عشق و اوینا گوتی و تلیو دگره به شوازکی گوتی يعني عجيب او بخوجي ناكل بيرا انسان هذا تشتي يعني قط بخوا او بخوا خو مخاطب دگره دبيجي ملا بالله دبي دوري بوي رنگي بوي توري نشاني دا کس نشاني در آني جبحريني در آني در جبحريني يعني او خو مخاطبه دبي بالله عليك يعني وك خود دسونده کسکی دوی زمانی و بوی رنگی و بوی طرزی نشانی دا يعني هم نشانی یک جه او ناسناوه گل خوا کریه و دبیجه کس کاری بو او قاسیبه به سمبول و دکاره دبیجه مدره بحره جبحره آنی نندر بحثا هلبستی خودک يعني افتني ميرات كرديج مر هشتي اف بس يميش خو دسبيك دما ما مستا او برسفدا گواي اف ديواناي يعني هجای گمرو نما برسوی بده باشه گلکی باشه بینرن هجا مخابن دما ما قدیا از سپاسیه که کم سپاسیه ما مستقل بهار ما مستد دیار بکم یبوی خلکی مکاریبو ام هنکی بحثا جنا جزیری بکن بحثا تصوفاوی بکن بحثا خباتاوی بکن گراوی جیاناوی جینیگاریاوی لی چتا گرینگ قد خلقا پشتره امی بحثه بکن می بحثا آلیوی توری و فلسفه جیانه فلسفه هلبستی می ناف هلبستی ویده دریای هلبستی ویده کور ببن دور نچم بلا چعب و روجاواتی وی به اف خلق بداوید به سلاف ویس